ste se ušemili pa nema revanšizma. To je kodeks lopova, ko neće da prizna. Ljudi slabo pamte, to je ovdje glavni problem. Ko te jebo godinama, jebat će te opet. Zapitaj se dokle, kakav si to čovek. Podizan i plašljiv, živiš bez slobode. Dovoljne su mrvice da odrekneš se borbe. Jajere, funjere, zarazna bolest. Prodali bi djevu da od tome vide korist. Tadića i DS u protekle 4 godine. 250.000 otpuštenih, 130.000 zatvorenih preduzeća, lažna obećanja od 1000 evra, afere, kofer, vakcine, nizak životni standard. Ostala je nada da je bar van zemlje ponosan što je predsjednik Srbije. Ponosni na to što ste predsjednik Srbije? Nešto ne osjećam da je neki ponos. Nešto ne osjećam da je neki ponos. Nešto ne osjećam da je neki ponos.